Ekiro kyahati ntujja kusabira abantu abaina amabanja, abantu abatali baina n'amabanja. Enfumo esura 13 rukararo 11 negamba eti. Enfumo esura 13 rukararo 11 negamba eti. Itungo eritungirwa mubugobya lirikeha, baitwanya kusoroza mpora aliba n'ensagi. Itungo eritungirwa mubugobya lirikeha, baitwanya kusoroza mpora aliba n'ensagi. Enfumo esura 13 rukararo 11 nukwegambira eti. Ekiro kyahati obora abaina amabanja, Yesu akaija kusumura abantu abanyankomo, akaija kuchwenjegere zone ezitusibire. Amabanja gasokuba galehi kuteza pressure, rundi obundi otagendere kugalya ekiwagendera ikora kyagwa, rundi abamu omulitwe tusobora kuba tusibirwa muno, amabanja no gasera kandi ohati gagenzere mu ngeri y'obugobya. Nabweke ekiro kyahati ntujja kusaba Yesu aroha ina amani agokusumura, kandi Omwoyo Arukwera najja kutuha amagezi kutuoleka nko kuturaroga mu mabanja ago tusobole gasasura tugamale kandi tuomere mbomezi obugabe obutaroho mabanja. Haka Yesu akaija kutuha obomezi obugabe. Leka tusabe. Ai MUKAMA ninkusiima habwokuba niwe Muliisa wange kandi okanihiza ngo tindisega. Ai MUKAMA ninkusiima habwokuba niwe Muliisa wange kandi okanihiza ngo tindisega. Ai MUKAMA ninkusiima habwokuba niwe Muliisa wange kandi okanihiza ngo tindisega. Ai Taata, nganyira habwokwegomba itungo lyabandi kandi onganyire nomwoyo ogwobutamarwa. Ai Taata, nganyira habwokwegomba itungo lyabandi kandi onganyire nomwoyo ogwobutamarwa. Ai Taata, nganyira habwokwegomba itungo lyabandi kandi nonganyire nomwoyo ogwobutamarwa. Ai Taata, nganyira habwokwegomba itungo lyabandi kandi onganyire nomwoyo ogwobutamarwa. Ai Taata, ekiro kyahati onsumu're kuruga munjegere zamabanja kandi ompe okuhumura mumutima gwange. Ai Taata, ekiro kyahati onsumu're kuruga munjegere zamabanja kandi ompe okuhumura mumutima gwange. Ai Taata, ekiro kyahati ninsaba onsumu're kuruga munjegere zamabanja kandi ompe okuhumura mumutima gwange. Ai Taata, nganyira habwobugobya nokubihiza abantu abanyehoize. Ai Taata, nganyira habwobugobya nokubihiza abantu abanyehoizeho. Ai Taata, nganyira habwobugobya nokubihiza abantu abanyehoizeho. Ai Taata, nganyira nabekayo weitu habwokugobeza abantu kandi otuhemba bazawe. Ai Taata, nganyira nabekayo weitu habwokugobeza abantu kandi otuhemba bazawe. Ai Taata, nganyira nabekayo weitu habwokugobeza abantu kandi otuhemba bazawe. Ai Taata, nganyira nabekayo weitu habwokugobeza abantu kandi otuhemba bazawe. Omwoyo Arukwera, mpa amagezi kandi onyoleka omuhanda gwokusasura amabanja gange gona. Omwoyo Arukwera, kiro kyahati mpa amagezi gawe kandi onyoleka omuhanda gwokusasura amabanja gange gona. Omwoyo Arukwera, mpa amagezi gawe kandi onyoleka omuhanda gwokusasura amabanja gange gona. Omwoyo Arukwera, mpa amagezi gawe kandi onyoleka omuhanda gwokusasura amabanja gange gona. Ai Taata, njuna onyehekemu nokuswara okwaleserwa kulya amabanja. 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 Ekiro kyahati leka esagama ya Yesu enyogyeho ibara libi mu mwoyo eryaleserwa kulya amabanja. Ekiro kyahati leka esagama ya Yesu enyogyeho ibara libi mu mwoyo eryaleserwa kulya amabanja. Ekiro kyahati leka esagama ya Yesu enyogyeho ibara libi mu mwoyo eryaleserwa kulya amabanja. Ekiro kyahati leka esagama ya Yesu enyogyeho ibara libi mu mwoyo eryaleserwa kulya amabanja. Ai Taata, nkonyera kwesiga mu byone binkukora
omwibali lya Yesu. Ai Taata, nkonyera okwesiga mu byona ebinkukora omwibali lya Yesu. Ai Taata, nkonyera okwesiga mu byona ebinkukora omwibali lya Yesu. Ai Taata, nkonyera okwesiga mu byona ebinkukora omwibali lya Yesu. Mukama, iguru n'ensi n'ebiri mu byona byawe, nkinguraho iguru kandi ompa omugisa gwawe. Ai Mukama, iguru n'ensi n'ebiri mu byona byawe, nkinguraho iguru kandi ompa omugisa gwawe. Ai Mukama, iguru n'ensi n'ebiri mu byona byawe, nkinguraho iguru kandi ompa omugisa gwawe. Ai Mukama, iguru n'ensi n'ebiri mu byona byawe, nkinguraho iguru kandi ompa omugisa gwawe. Ai Mukama, iguru n'ensi n'ebiri mu byona byawe, nkinguraho iguru kandi ompa omugisa gwawe. Ekiro kyahati nintungo obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja. Ekiro kyahati nintunga obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja. Ekiro kyahati nintunga obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja. Ekiro kyahati nintunga obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja omwibali lya Yesu. Ekiro kyahati nintunga obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja omwibali lya Yesu. Ekiro kyahati nintunga obusinguzi n'okusumururwa kuruga mu mabanja omwibali lya Yesu. Ai Yesu, leka ekifubiro kyona ekyayizira mu bwomezi bwange habwokulya amabanja kihwehesa agama yawe. Ai Yesu, leka ekifubiro kyona ekyayizira mu bwomezi bwange n'omu mirimo yange habwokulya amabanja kihwehesa agama yawe. Ai Yesu, leka ekifubiro kyona ekyayizira mu bwomezi bwange habwokulya amabanja kihweho esagama yawe. Ai Yesu, leka ekifubiro kyona ekyayizira mu bwomezi bwange habwokulya amabanja kihweho esagama yawe. Ai Yesu, leka ebigambo ebibi ebyagambirwa habwomezi bwange kuruga hali abo abanalira amabanja bihweho esagama yawe kandi bireme kuhikira. Ai Yesu, leka ebigambo ebibi ebyagambirwa habwomezi bwange kuruga hali abo abanalira amabanja bihweho esagama yawe kandi bireme kuhikira mu bwomezi bwange. Ai Yesu, leka ebigambo ebibi ebyagambirwa kuruga hali abo abanalira amabanja bireme kuhikirwa kandi bihweho esagama yawe. Ai Yesu, leka ebigambo ebibi ebyagambirwa hali obwomezi bwange kuruga hali abo abanalira amabanja byogebwe esagama yawe kandi bireme kuhikira mu bwomezi bwange. Ai Yesu, leka ebigambo ebibi ebyagambirwa abo abanalira amabanja bireme kuhikira mu bwomezi bwange kandi byogebwe esagama ya Yesu. Webale ai Yesu, habwokuhura okusaba kwange n'habwokunsumuura. Webale ai Yesu, habwokuhura okusaba kwange n'habwokunsumuura. Bino byona mbisabire ninda mu Yesu Kristo mukama waitu. Amina.